Okay, Gaeilge bhí déanamh on na rud céine, so bhí mar déanamh inné. So you're going to be writing down all of these. So scríb síos gach rud I the cópláir. Agus tar éis sin Gaeilge ag clúdig agus ag scríb agus ag check all, right? So for example, mar hampla Gaeilge. So G, E fada A, G, right? Am I correct? Yeah, Tommy correct. Okay, so cover it again. Agus G, E fada A, G. Am I correct? Tommy correct. Right? Agus tar éis sin, when I've all these done, I'm going to read these out. Okay, so one by one, I'm going to show it to the camera first for my recording. I'm going to read it out. So, dinéir, sméir, sméardobha, Gaeilge, trídeig, céad, ticéad, bréagán, béarla, réalta, scéal, sphéir. Right? And over here we have coo, tour, plúr, cartoon, bagoon, dragoon, balloon, scooter, kangaroo, suúl, suúráiste and spúnóg. Agus an rud déarnach tá fón, póca, cóta, póg, tóg, bróg, bróga, brón, cófra, clós agus sport. Right? Honest simply.